This is Yang Manis Hilal Putra featuring PMY Audio Special Perform Tim Temu. Oh, ternyata cuma guyonan, saking atine kita sing terlalu baperan. Kula demen kakange beli, ati wis ngerasa seneng tapi angger ora kepilih. Seharusnya aja gawe wong berharap, lamun cuma dianggap sahabat. Yang Manis Hilal Putra PMY Audio RE Media Perhadi Hilal Putra Official. Yang Manis Hilal Putra featuring PMY Audio Special Perform Tim Temu. Nakarasita Bos Putri AJS Anggaran, Oi Sylvia mana Bos Bandung sayang. Goyang mas, goyang mas. Yen sekedar cuma pengen baturan, tulung aja selalu perhatian sama wongnya, pasti bakalan sayang. Dan hati ini selalu digawe nyaman, tiba sundemen tapi sampean di demen. Kula demen kakange beli, angti wis ngerasa seneng tapi angger orang kepilih. Seharusnya aja gawe wong berharap, lamun cuman dianggep sahabat. Yang Manis Hilal Putra PMY Audio. This is Yang Manis Hilal Putra Halo anak-anak aku PMY sing Audio ganteng-ganteng, Special Perform Tim. boleh joget di sini mau nggak? Joget sini. Semua tangan di atas. Ayo, Oko Lele ganteng. Yen sekedar cuma pengen baturan, tulung aja
harapan palsu ya. Silakan ke depan anak-anak aku. Bye bye. Yang manis dan putih.